Hello ma'am, ngasi su ma'am na matam kui nagi mamang tagi hanjan sembiro haiba video mamu puno laksere. Ngasi ki video sidi mainly nupi oibising na yam. Toina thopa common problem ama haitari ne ko ma'am na sum white discharge adaki vagina discharge kana su haina bodo haitari ne ko. Adugi matangi video ne. Khoi gi loan da di sumane excess oina vagina discharge se kai ko ke na haragadi. Leukorrhoea haiba ko. Ado nupi amasina kai oina khangi haragadi sigi vagina discharge infection do bodagi thok ine na khaleba. Adu duna sigi discharge amda normally na tragna abnormal ni haiba ma hana khangba ma thok tai ko. Ahamada sigi discharge se kadai degi tholak ke na haragadi koi gi ngasagi cervical gland na degi vagina glands kana yari ko. Sidagi glands te ki tholai ne ba kai dona ba gi tamakta tholai no haragadi yam. Akone ishorna ga sembi gi yam tina phajaba mechanism ne haitai ngasagi sigi discharge thok pa jingna nangi ngasagi vagina se khana healthy oina thamna ba degi ariba phataba cell kai ka kuina lesala kanda sum sola kadaba mayam je sije loi lokthokina ba mai makta bu janga ga su haitai ngak thokna ba sigumba secretion mayam je thadoi ne adugo magi normal oiba vagina discharge sidi kai wagini haidi ma watery oigani adagi manam jeloi adagi acidic ohen bai tare ne ka side acidic ka maino hen ge haidi ko gi vagina discharge ju bacteria yauri ba dotrilin bacteria hai tare ne ko samna lactobacillus ka na yauri ma jine acidic ohel laga hai tare ne ko sai gi jangai ba pathogen mayam hai tare mayam jang tai ni ne ko sije mana hatok ba hai tare ko discharge sigi texture hai tare ne ko kitang whitish oiba adagi kitang thick oiba sin nangi perot ki matungina dum kenagani hai tare ko mai mid cycle gi mamang se nang estrogen na wangmani estrogen adagi ovulate to matung de progesterone na wangmani na sigumba gi matungina nangi color texture adagi ngasai gi thadori ba discharge thick oiba adagi slightly watery oiba side dum kitang dum kenagani hai tare aduga video gi maratana igi video ji adom da yeng bunung aite adom da igi content me am kana te kala ga dom skip to view ko kem kai de ado ine so mamang da ja do ai di youtube ta gi paisa tan gi na sang posunate ai jo ai hining ja ba khar lai ba gi adagi me am da so igi knowledge se kitang share to ning ba gi semjara ko ni video jing ai na video ji paisa tan gi na sang ga di week amada dom video hum mari dom sem ba ya de no ko me am da sem biro video so me am pending ju lai ni yong ai gi mamang tha da lupa kya bang ge de yong dollar manga ai ta si lupa samri mo tani oji matam lupa samri ji kai do ni meti me sam sen ngak ni kai do ni unnecessary argue to no ga ai jo ai gi flow da dum chachage nang su nang gi flow da dum chacho adu nang sa ge koina excess discharge se karam kana thadro ke na ha ga ding koina broadly class om thong khai thok pa ya ko physiologically thadro pai tai nang won ka ta soiba lai da bai tai this kai condition ha ga ding nang sa puberty gumba kanu torom dai adagi samna estrogen level wang kan da condition hai tai estrogen wang condition di karam kana no ha ga ding nang sa ki ovulate torom dai mid cycle me ada hena thadro pa adagi pregnancy level condition adagi nang gi sexual harassment hai tai ne ko adu gumba condition ate de ko sina kai no ha ga di cervical cause ade vagina cause hai tai ne ko samna cervical gland je ngasai gi vagina rom da kitang hena tholak pa adagi cervical da ngai hai tai polyps gumba lesion ba adagi inflammation gumba to ba hai tai aduga vagina cause na kai no ha ga pills gumba sa ba adagi nang gi uterus hai tai ne ko ngasai gi angang khau je position do kitang thek to soirap na lai pa hai tai ne ko adumba cause aduna ngasai gi discharge karam kan abnormal jing en har gi ngasai gi discharge greenish kumbo rak pa adagi yellowish sai tai ne ko adagi curdy white sugumbo rak pa condition adagi ngasai gi thola ga su manam hai tai ne ko manam chelak pa toina hagajaba adagi koina number 1 to gumba na ba khot pa adagi dysphagia relationship kumba le minam da na ba gumba phoba adagi blood thin sai tai ne ko sugumba discharge e gumba maram te yaw ga dum sum yang thokpi ai tai infection ju infection gi matung in nang gi partner gi treatment darkar level le tab si dum khaito rok tai ne ko na sai gi trichomonas ade candida infection ga ade dum nang gi partners dum treatment taw tra ga di nang sai nang khakta treatment taw ro ga sung hai tai ne ko nang phaw ro ga so partner da adum le ho ro ga amkum nang won amuk sa tor ko gi sa se dum lei ba hai tai adu ga mayam ne yam fazana khangbi da je kai no na har ga di ngasai gi bacteria sina nang gi genital ngasai gi vagina wall sing acidic oil laga nang gi pathogen mayam jang ko de infection to bu de nga thok te ni la si je karam kan da less acidic oil ge na ha ge nang gi perot lam dai je sum kan da yam tina less acidic oil ba kai no nang sai gi hormone je hai tai ne ko sum kan da nang gi progesterone hormone na fa na dominate to de ni adu na sum kan da yam acidic to yam tina less oil ba adu na sum kan da infection gi sa se yam tina wang ba adu na mayam na sum perot mak ta la ga zu sanitary napkins kum season ba kan da fa na
fazana seasonabio haise adagi toina change tawbiba sigumba adum tawbiba haitare kaino di sumkanda de infection thokpagi nangi masagi protective mechanism do yam thina handana laibni na sumkanda check na tawbiba haitare adugo nupi oibising yam toina common noina khangabo erga su de khangdana bo erga su tawba common mistake ma haga dinga sagi koi genital organs sing sama kana hujiti chemicals mayam su thole dana ko maming brand kai kam mayam taroga season ma kana no ma da hanjan repeatedly use tawba se season ka joge haga dinga sagi isorna pithok charakpa defense tawno mechanism nga sagi bacteria ina mamang da haije duga lactobacillus sigi bacteria je hato ki bai ta atu duna nangi sagi bazan wall sing is patana dry hoila pa dagi ate de pathogen mayam chang pakana nga sagi irai line sanga ga nang hena attack tok sala pai duna yari ni season ba kana no season ga so hai ta ne ko no magi amutang de hena season bi da bai ta repeatedly use to was nang sagi mo hena mang bo helak pai adagi innerwear makta selaga su cotton sumba dum set bi bai ta ne ko sagi adagi sab makta bo sing yam hena thakpi ba adagi fruits adagi vegetables yam adum fazana sabi bai tare koi bala hygiene nim se sigi bazan and discharge city completely normal ne until and less karam kana nang sagi pathogen hai tare ne ko color kum change to wa dagi yellow green ga lai na ko dagi nang manam nam thibo khot pa dagi adugumba leitra ba hai tare na tui tare na sum yam sum nangi hormone zigi nangi estrogen hormone zigi matungina period zigi mayai wai da hena lakpa dagi wana lakpa side dum mausane hai tai ado mayam ngasi gi video se matang sa da losin jarage matang da mu mayam gi kana ni kan ba topic among pudon laksege video se nungai kan bir gi lai amadi share na singba to wiramo ado subscribe to do ba yaw sudum subscribe to sing biramo ngasi gi mayam bye bye